Guys, meron ditong ibon oh. Migratory bird. Ayan oh. Kanaway sa Ilocano guys. Migratory bird yan. Ayan, yung mga kasama natin na mamaril. Guys, laki oh. Laking migratory or kanaway. Puti yung balahibo niyan pero yung karne kulay itim. Ayan oh, kulay itim. Mga kasama natin na mamaril. Guys, meron na naman nakuha oh. Dalawa na. Ayun yung hunter oh. Shooter. Yan oh. Ayun yung nakuha. Nakuha ni ampul. Na? Pwede. Balin. Ergan mo laang. Yun. Migratory na naman. Mas malaki to. Ito yung tama oh. Katawan. Isa. Dalawa na. Sarap niyan guys. Yan yung ano natin oh. Tirador natin. Guys, babarilin yung dalawang ibon dun oh. Kasama na yung ano, kalabaw. Ano? Next time. Dapat din may isa eh. Lods TV official. Wala. Uy, nasa sidag. Punta tamanan sana eh. Dadara na. Andiyan eh. Nagsublay. Tatama na. Nagsublay. Sa batam kan. Guys oh. May tama. Dadara na. Ngayon nagkakapsot na eh.